Festival otvorila predstava pod názvu Portret maligne čelije domašnjog amaterskog teatra Branislav Nušić. Dneška večer bude odbavena ožaloscena familija teatra Dobrica Milutinović zo Srimskej Mitrovici, a na jutre nastupi kulturno-umetničke društvo Branko Radičević zo Spačetinu, zo Horvatske, zo predstavu Imali pilota u avionu. Pod 19. oktober nastupja teatri zo Postojne, zo Sloveniji i zo Županji i Biloho manastira zo Horvatske. Cilj i tohoročnog festivala pomognut socijalno zagroženim djecom i djecom z invaliditetom i rozmenjovanju teatralnog iskustvija i rozdumovanja o mogućnostih teatra. A včera u Šidze zakončena smotra 11 autorov podobovog kluba Šid. Po výboru fachovog žirija za regionalnu smotru do Rumi še plasovali 5 autore, među ktorima i Anđelka Antičević z Berkasova, zo s maljunkom Olej na platnu, Žito i Pipinje.